kuko iyo utabimutoje mu rukundo abikorera ijisho, abikorera ijisho, abikora kubera ko uhamubona, ariko yaharenga hanze akaba yokora igihabanye na ca kindi. Urugero, muraho neza, ndabasuhuje, mbahaye ikaze abakunzi b'Isamaza B, abakunzi b'ibiganiro byacu, abakunzi b'ibiganiro by'abana, uburere bw'abana, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Turabakunda, tubifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Uyu munsi nzanywe no kubashimira ndabashimira kuri feedback zanyu. Hari ibiganiro biri imbere y'iki ngiki byabanjeho. Ikiganiro cya mbere twavuze ku mugore utwite n'umwana. Iki kiganiro cyarakunzwe, abantu benshi baragikunze. Ndabashimiye feedback zanyu, comment zanyu narazibonye. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mukirebe, murebe n'ibindi byabanje. Mukore subscribe, share, comment. Bizakomeza bidutera imbaraga zo gukora n'ibindi. Ndabashimiye rwose abantu banyandikiye message, ni benshi ni benshi kabisa. Hari ibintu byinshi bagiye bambwira nyine ngomba gusubiramo. Hari ahantu bazavuga ati kandaho cane, vuga cane kuri ako kantu akantu k'inzara kabanejeje birenze, bavuga kuri ico kintu cane. Uburere bw'abana, isuku y'abana, namwe ubwanyirabananiye, none muraje gukora iy'abana. Tuzongera tubisubiremo n'ubundi, tuzakomeza tuvuge, duhozeho. Kwiga ni uguhozaho, hanyuma bizagenda neza. Uyu munsi rero tugiye gukora suite y'ikiganiro twakoze kuva ku burere bw'umwana w'imyaka 0 kugeza ku myaka 2. Twabivuzeho ibintu byinshi, muze gusubira inyuma murebe ico kiganiro. Nimusanga hari ico twokongeramo, turahari ku bwanyu, tuzacongeramo. Uyu munsi rero tugiye gukora rero ikindi suite yacu guhera ku myaka 2 kugeza kuri 6 n'3 kugeza kuri 7. Bose bari muri stage imwe. Nico tugiye gukoraho n'ubundi. Si ukuvuga ko tubizi cyane, ariko ni ibyo umuntu aba yagerageje gushakisha kugira ngo twungurane ubumenyi, twungurane ibitekerezo. Aha tugeze tujye tureka gukora ibintu buhumyi. Kandi niwumva mvuga ngo uburere bw'abana, si uko mburusha abandi, ariko ni passion nk'uko nabibabwiye. Ni umuhamagaro, umuntu abyuka akumva umuhamagaro, akumva yavuga kuri iki kintu, akumva cyamufasha, kiramufashije, cyafasha n'undi. Uko ndi kubivuga nanjye ndi kubyiga rwose, hatazagira abantu babyitiranya, bitiranya ibyo bintu. Si uko mbizi cyane, ahubwo ni uko mfite umuhamagaro wabyo, ndashaka kubimenya ahubwo cyane. Rero niyo mpamvu ndimo nitoza, ndimo nihugura, ndasoma, nkurikirana ibiganiro by'abantu bagiye babivugaho, abashakashatsi, aba coach benshi bagiye babivugaho, nanjye nkabigenderaho, nkumva nabisangiza bene wacu babasha kumva runo rurimi nkoresha. Yego, murakoze cyane kubinyumva. Ese ko ndisobanuye ariko ntacyo bitwaye. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku burere bw'abana b'imyaka hagati y'2 kugeza kuri 6 n'3 kugeza kuri 7. Bose bari muri stage imwe, ariko nuko uw'imyaka 2 hari igihe bataramenya kuvuga neza, ariko abayumva. Icyo twacumvikanyeho ko bari abana bose barumva, guhera kuri wa wundi ukiri mu nda. Bano bana rero b'imyaka guhera kuri 2, 3 kuzamura kugeza kuri 6 nibwo badevelopa caractère zabo. Nibwo umwana amenya uwo azaba we. Nibwo umwana yiga ibintu byinshi, mbese baze y'umwana ihera kuri iriya myaka 3, 2 kugeza kuri 7.
Umwana rero nibwo avumbura, nibwo yiga ibintu bisha byose. Abashakashatsi bavuze ko umwana yiga ibintu byose bisha kuri 80% kuri iriya myaka. Indi 20% n'ibyo agenda atoragura hanze ku ishuri, mu kazi aho yirirwa. Nico gihe umwana, ariko igihe c'umwana co gukura, mind yiwe, imikorere yiwe, comportement ziwe, umwana muzima uzavamo umwana muzima yiga afata 80% hagati y'imyaka 2 kugeza kuri 7. Rero iyi stage ni ikomeye mu mirerere y'abana. Iyi stage irakomeye cyane kuko nico gihe umwana yirema. Kwa kundi umwana yirema mu nda guhera ku myaka ku kwezi, ku munsi yasamwe kugeza ku mezi 6 akaba amaze kugira ingingo zose, n'atanu hari igihe ujya muri scan ugasanga umwana afite ingingo zose. Ni nkako bimeze, ni nkako bimeze n'ubundi mu mikorere y'umwana, ubwonko bw'umwana. Umwana akura ku myaka guhera kuri 2 kugeza ku myaka 7. Nico gihe umwana yiforma uwo azaba we. Nubona imyifatire y'umwana wawe ntihwitse kuri iyo myaka, nushaka uzatangire usenge cane, bizaba bigoye, bizaba bikomeye. Rero ku babyeyi usanga twibanda cyane ku mirire y'abana, kugaburira abana uko bakura, nico cyane dukunda kurebaho, ariko ntitwite ku mitekerereze y'abana. Gusa umwana wariye niwe ugira n'ubwenge, ni nawe ugira n'imbaraga, atekereza neza. Ariko si umwana washonje nawe arasonza mu nda, n'ubwonko bwiwe burya burasonza. Mwari muzi ko n'ubwonko burya busonza? Iyo umwana yashonje agakurana inzara, n'ubwonko bwiwe buba bushonje bukurana inzara. Hari ikintu kigiye kunsetsa, mbiye kumbaza ngo se ngo bano bantu bakuru tujya tubona bafite imitekerereze iri hasi baba barashonje? Hari akantu nkunda kumva cyane cyane ku bantu bakoresha za social media, bakunda kuvuga ngo ahari waba washonje. Umuntu yavuga neza ngo wariye, wavuga nabi ngo wariye. Ni ukuvuga ngo umuntu ushonje avuga nabi, avugana mu nabi, ntatekereza neza kuko arashonje. Rero ba bantu mujya mubona bakunda kuvuga nabi, bakunda guhutazanya, abo bantu barashonje. Barashonje ari bato. Abantu bashonje ari bato rero nibo babangaba bakuru tuza tubona nyine ba Britare, bataza bakenera kumva abandi bantu. Bagira nyine ibitekerezo bigufi cyane kubera ko bagize inzara. Inzara ni mbi, izikura ikahuruka no mu bwonko. Rero twite ku mirire y'abana kubera ko n'ubundi wa mugani nico gituma umwana akura mu bwonko, agakura mu gihagararo. Umwana wariye aza akomera, azamera neza. Umwana washonje nawe ntaza akomera. Hari igihe uzubona benshi bamaze gukura ukabona akuranye inzara. Taba muzamubona ukabona ni umusore ariko nyine ukabona yifitiye akayara, inzara iracamurimo. Wa muntu rero iyo amaze kurya agahaga uzubona ko ava nk'umusore mwiza kabisa, cyangwa inkumi nziza, akaba umuntu ufite imbaraga. Rero bisaba ko tugaburira abana nyine nk'uko twari tubivuze. Yego twita ku mirire cyane ababyeyi, hanyuma tukongeraho n'ubuzima bwo mu mutwe, imitekerereze y'abana, imikurire y'abana mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bwo mu mutwe, imikurire y'umwana uko igomba kuba imeze, apare yo kumugaburira, apare yo kumuha ibyo kurya, yo kumuha imbuto, yo bya bindi byose tubaha bya buri munsi tubagaburira, hanyuma tukabongereraho kubakuza mu buzima bwo mu mutwe n'ubuzima bw'amarangamutima yabo. Nico tugiye kuvugaho, ntago turi buvugaho ibintu byinshi, ariko tukatangira twibaza ati ese ubuzima bw'umwana w'imyaka 3, 2 kugeza kuri 6 buba bumeze gute? Umubyeyi akeneye kubukoraho iki? Nico kintu tugiye kwibaza, tugerageze gusesenguramo utuntu dukeya. Ntago turi buvuge ibintu byinshi, nshaka ikiganiro kiba kirekire uyu munsi, ndakoresha umwanya ubaze kabisa mutoya. Twavuze ko umwana yumva ari mu nda, siko twavuze? Cyo twarakivuzeho inshuro nyinshi mu biganiro nk'abingahe biri imbere. Hanyuma
kuri wa mwana wasamwe kugeza ku myaka 2 hari urugendo aba yarakoze, hari uburyo uba waramureze mu buryo bw'amarangamutima, kubera ko wa mwana ntavuga ariko arumva. Hari uburyo uba waramuganirije, ibyo twagiye tubivugaho, wamuganirije guhera akiri mu nda, ari uruhinja, kwa kundi umunsi umuganiriza, amarangamutima yiwe agakura yishimye adakomeretse. Ni urugendo guhera kuri wa munsi wamusamye kugeza ku myaka 2. Hanyuma ku myaka 2 kugeza kuri 7, uko twabivuze, umwana atangira kumenya, atangira kudevelopa, atangira guhindura atangiye gufata forume y'imyitwarire ye, uko azitwara, gufata mbese kwa kundi twavuze ngo atangira kugira forume, kwa kundi twavuze ngo umwana iyo ari mu nda uko agenda yirema agira ingingo, niko n'ubundi n'ubuzima bwe bwo mu mutwe buza bumera kuri iyi myaka 2 kugeza kuri 7. Ni igihe umwana ategura icyo azabaco. Ati rero gute? Muri iyo myaka umwana akura areba ababyeyi be. Umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu akura areba ababyeyi biwe. Kuri iyo myaka nibwo atangira kwitegereza mama wiwe na papa wiwe. Umwana w'umukobwa rero akura ashaka kumera nka mama we kuri iriya myaka. Umwana w'umuhungu nawe akura ashaka kumera nka papa we. Ibyo byo ni ibintu byikora. Abana b'abakobwa batangira kwigana mama we, bikamere ku mukobwa atangira kwigana mama wiwe kuri ya myaka guhera kuri 2 kugeza kuri 7. Atangira kudevelopa nyine karakteri ya kigore, ya gikobwa. Akareba mama wiwe arimo akora make up, ku bajye babikora, agasanga kenshi muzarebe utwana tw'udukobwa kuri iyo myaka dukunda kujya kwambara inkweto z'aba mama wabo. Mujya mubibona? Ku bantu bagira amahirwe yo kugira abakobwa, hari abatagira abakobwa wenda ibyo ntibabimenye, ariko bafite abahungu kandi nabo hari indi karakteri bajya badevelopa muri iyo myaka. Abana b'abakobwa kuri iyo myaka hagati y'2 kugeza kuri 7, iyo gatangiye kumenya neza ubwenge, kamaze kumenya neza kuvuga k'5, 6, ikintu cya mbere azasimbiraho ni urukweto rwa mama we. Ugasanga kambaye urukweto rwa mama we, kandi rero kenshi abagore baba biyambariye high heels, ziriya nkweto ndende, ugasanga akana ko karazambara ko karagenda kwa kundi nyine mama wawe akazagenda. Ugasanga muri ahantu witegurira make up kisize we, ugasanga tiro kayisize kweri igera nk'aha ngaha, ugasanga rouge à lèvres kayisize kiriya mihuruka aha ngaha. Cya gihe wa mubyeyi we uzishime, kuko umwana wawe arimo ariga kuba umugore, arimo ariga kuba umukobwa. Uzamufashe umuganirize, umwereke uko bikorwa. Yego ntahita bifata, ariko ya image yabonye ntizimuva mu mutwe. Nico gihe atangira kudevelopa karakteri y'ubugore. Umuhungu nawe adevelopa karakteri y'umugabo, ya papa we, kwa kundi se atashe azi bwa bwana rero hari igihe buba buzi n'intebe base bicaramo. Hari abagabo bagira intebe zabo. Kugira intebe ibyo bisobanuye iki? Ariko hari abagabo bagira intebe zabo, akana k'agahungu ugasanga kicaye muri ya ntebe kayibyimbzemo kweri, ko karagaragaza ko ari ka responsable, ari ka chef w'ugo rugo. Ndetse ugasanga muri bumwe tumaze kuvuga neza bw'imyaka 5, 6 ko karavuga nyine kwa kundi yatoya se. Binyibukije abahungu banje bakunda kwiga, bageze bakunda kwigana se kera bakiri batoya. Ugasanga ari ukuntu bakurikiranye bihuta, ni 2 bakurikirana, noneho ise yinjira akabahamagara ngo niko basha. Basha bangana gutese bareba bantahita ngo niko basha, ugaseka ugatembagara. Noneho bumaze gutangira nyine kudevelopa izo karakteri, bwageza buhagarara, umwe akicara mu ntebe undi agaturuka mu muryango. Bageze bakina comedy ngaseka ngatembagara. Ariko nyine ico gihe sinarinzi ngo nibiki bihaye biba. Ubu nibwo natangiye kubyumva, nyine natangiye kumenya ko ni ya karakteri ya kigabo baba barimo badevelopa. Umwe akicara mu ntebe undi agaturuka mu muryango, ukama barahamagara ngo niko basha ngo muze hano. Icyo kintu cyageze kinshimisha cyane. Naho ni ya karakteri ya kigabo nyine barimo badevelopa.
nagiye mbikurikirana nyine muri iyi myaka nashakaga gukora bino bintu, nsanga iyo mbikurikirana kera ba bahungu nibo bagombaga kunyigisha, mu by'ukuri bari kunyigisha utuntu twinshi, ariko nyine kubera ko pasiyo yari itarakura nyine ngo igere aho igomba gusohoka ngo uje hanze. Rero ba bana b'abahungu cyangwa ba bana b'abakobwa akura areba imyitwarire ya papa we cyangwa imyitwarire ya mama we, akageza kuri ya etape atangira kuvuga nka se, atangira kuvuga nka mama wiwe. Abagore cyane cyane hari ukuntu nyine tuza dukunda gukoresha to iri hejuru, ijwi riri hejuru, mbese kuvugira hejuru, ukavugira hejuru ka kana iyo gatangiye gukura nyine kagejeje ya myaka 5-6 kaza kaba gatangira kuvuga kwa kundi mama wako azavuga. Nimba uvugira hejuru ninde ukubwiye ngo ugire gute, ninde umerya amazi hano, nako kaza kama gahagarara kwa kundi, ndetse kaje kuvuga kakifata mu mayunguyungu kaza kifata mu mayunguyungu, kaba karabibonye, ukaza kama kifata garike kwa kundi nyine mama wako azavuga. Iyo ufite to iri hejuru, iyo uvuga utongana, nako kaza gakura neza neza hahandi. Ni ba bana b'abakobwa rero muza kubona mugasanga ngo ni ingare, ni ukuri ntabwo biba byahereye hahandi, tikaba karabaye ingare akuze. Azahera hahandi nyine ari mutoya, akabona mama we ni ingare, akabona nyine n'ubuzima busanzwe ni byiza. Ikintu se waboneye ku mubyeyi, ubuzima bwa mama wawe n'ubwawe ni copy paste y'ubw'umwana wawe. Kwa kundi witwara umwana wawe abifata muri ya myaka 3 kugeza muri 7. Tugira ngo uzigisha cyane umwana yarakuze, ntabwo bigera igihe bigahagarara. Ibyo agomba gufata, ibyo agomba kubika muri we abifata muri iriya myaka 3 kugeza kuri 7. Rero niho handi nari mvuze ngo abana b'abakobwa bakora bareba ibyo ba mama wabo bakora, abahungu bagakora bareba ibyo ba papa wabo bakora. N'aba bahungu n'ubundi bazakura bareba bambara za nkweto zase. Abenshi uzarebe bamaze kumenya akenge nyine, ko ndavuga cyane cyane guhera ku myaka 4, 5, 6 nibwo babaze kumenya kuvuga neza, bureba neza, busiriveya buri kintu cyose cya gikogwa. Akenshi mu bahungu uzarebe ico gihe abo bana bakunda kwambara costume, bazama bagwara costume. Nimba papa wabo bakunda kwambara costume, n'urugero iwanje, kubera nza nkunda gutanga urugero rw'ibintu nabonye iwanje. Ngewe umugabo wanje no mu banki, senzi nimba ari ngombwa ko bibabwira, ariko ni urugero kugira ngo tubyumve neza, mwumve icyo nshaka kuvuga. Kubera ko ari mu banki bo bakunda kwambara amakoti n'amakravati, mbese bahora nyine ari abantu b'amakoti n'amakravati. Kuri iyo myaka abahungu banje bansabye amakoti n'amakravati, kuba mbese bashaka kwambara ikoti. Kandi ati natwe turashaka kwambara gutya. Kuri iyo myaka nabo bambaye ikoti na kravate rwose. Rero ico gihe ntabwo nabitinzeho, ariko ubu ngubu nibwo ndi kugenda, kubera ko ndimo nkora research cyane, nibwo ndi kugenda mbona ko ari ya karaktere ya kigabo bari barimo badevelopa karaktere ya kigabo. Basaba amakoti ndayabagurira ico gihe, barayambara barishima bacu mbese bahise bumva ko babaye abagabo. Abakobwa rero nabo nuko akunda kwambara ico gihe, kuri iriya myaka aza yanga ipantaro. N'umukobwa ndamufite iyo myaka yari yaranze ipantaro pe, wamwambika ipantaro twaje gusohoka tugiye ahantu, kanga ati ndambara ikanzu, arashaka dress, kubera ko arabona ko nawe ariko wambaye. Mama we n'umugore, umukobwa agomba kwambara dress, agomba kwambara ikanzu, agomba kwambara ijipo. Ibyo ipantaro n'ibyo abahungu kuri iyo myaka, usibye ko mu gihe amaze kuyirenga nibwo amaze gukunda ipantaro, ariko dress yari ikundwa cyane cyane. Nico cyagiye uzubona abana bwana nyine bwiriya myaka bakunda kwambara amakanzu, ukabona nyine buraberewe. Ni karaktere ya kigore. Nico gihe umwana yiyubaka rero muri karaktere ziwe, nico gihe umwana developa gender yiwe, kubera ko ari umukobwa akaba umukobwa, nimba ari umuhungu akaba umuhungu. Niyo bagenda bakura ukabona bamwe ntibabikunze, ariko baba babizi neza ko ari abahungu cyangwa ari abakobwa. Hanyuma hari ikintu kijya kiba ico gihe uzamenye ko umwana wawe arimo akura neza mu buryo bw'imitekererezo n'igikuriro. Ico gihe nuzabona ivyo bimenyetso, uzamenye ko umwana wawe arimo akura neza. Hari igihe rero wakwibaza ngo se bano bana rero tujye tubona batajya bashaka kwitwara, nimba ari abakobwa ntibitware nk'abakobwa, bakitwara nk'abahungu, abandi bahungu bakitwara nk'abakobwa. Bigenda bite, biza biva hehe?
Um, muri research nakoze, mu bushakashatsi nakoze, nasanze ngo umwana w'umukobwa igihe atangira guhindura karagiteri ya kigore atayikunda, cyangwa comportement ya kigore ntayikunde, ni cya gihe aza ashaka kuba umukobwa, cya gihe nyine wabonaga ashaka kwipima udukweto twawe, yashakaga kwikorera aka makeup, ugasanga yiyangije, cyangwa ugasanga n'izo makeup zawe yazangije, ukamukasa, ukamutonganya. Ninde uzi kubira ngo uje kunkinishiriza ibintu? Ninde kugira ngo ujye mu nkweto zanjye? Cya gihe wa mwana ya marangamutima yarivumbura, ya karagiteri yiwe ya kigore irivumbura, iwe ntamenya ko yivumbuye, ariko irivumbura. Ikimenyetso uzabona ni ikihe? Nuko wa mwana azakura adakunda makeup, azakura mbara umukobwa, azakura adakunda ziriya nkweto z'abakobwa, ukabona yikundira ibintu bya gihungu, bya kigabo, kubera ko wakashije amarangamutima yiwe. Igihe yashakaga kwidevelopa ngo abe umukobwa cyangwa umugore, waramukashije. Wewe ntiwamenye icyo wakoze, ahubwo wakashije amarangamutima yiwe, urayacikiza, bituma adakunda kuba umukobwa. Akenshi ngo aba bakobwa rero ngo batinya no gushakwa, batinya no kuba abagore, kubera ko yabonye umugore si umuntu mwiza. Umugore ni umuntu uvugana amahane, ni umuntu umubwira nabi, kubera ko nyina yamubwiye nabi muri ya etape. Akanga rero kwitwa umugore, akanga kwitwa umukobwa, ugusanga rero arimo arabihunga. Rero babyeyi baba mama, tuzite kuri ico kintu cyane. Nusanga umwana arimo agerageza gukora ikintu, rekana no kwisiga no kugira gute. Nusanga umwana hari igihe batangira gukinira mu mazi, ashaka gufura, ashaka kwiyoza, nusanga arimo abikora, ntukamukase, ahubwo uzamwerekere, mwereke uko bafura, mwereke uko yiyoza inkweto, uko azoza, uko agira gute. Azaba arimo akreya, adevelopa ya mirimo nyine ya gikobwa, uburyo gender yiwe imeze. Wa muhungu nusanga arimo akubaganisha, abahungu nabo bakunda gukinisha amamashini, nico kubera ko azabona se atahaka amafungura imashini aho ngaho, nawe ya mashini aza yigiza hafi. Ibintu nyine bya tekinike bya kigabo, bya bindi yabonanye se, nawe nibyo ashaka gukoresha. Noneho rero iyo tubakashije muri iriya etape, akura rero adakunda ya gender kandi ariyo yiwe. Rero tuzareke gukasa abana, ahubwo tujye tuberekeza, tubereke uko bikorwa. Nubwo atabifata neza ngo abishire mu mutwe byose, ariko kuri ya myaka nababwiye ko ikintu wabonye kuri iriya myaka utazucibagirwa. Murakoze cyane kumva ako kantu, nk'uko nanjye nakumvishije, numvise ari akantu keza. Ni ukuvuga ngo ntidugakase amarangamutima y'abana. Cagiye usanze ashaka gukoropa, yamennye amazi menshi, ashaka gukoropa, ntukamubwire nabi, ahubwo uzamwereke uko bakamura itorosho, uzamwereke aho ahera. Nushake nyine ntazobikora neza, nabirangiza nyine arangije kubyiga, uzongera ubisubiremo, ukorope hahandi neza. Nusanga inkweto yazipfubije, uzongera n'ubundi uzisubiremo, ariko iwe azaba yize, azaba muri ya package yiwe ya 80% ya 80% agomba kwiga kuri ya myaka, azaba yize kandi azaba afite package nziza. Ico ngico ngira ngo reka tukiveho. Abana b'abahungu bakunda gukurikiza cyane cyane imikorere ya basenera, okay, n'abakobwa nuko. Hanyuma ibi twabivuze, ukuntu abakobwa bakinisha inkweto za mama wabo, ukuntu abahungu bakinisha inkweto za papa wabo, ibi twabirangije. Nibi by'umukobwa n'umuhungu kwicara mu ntebe ya se, twabirangije. Okay, akandi kantu ka gatatu rero ni igihe abana muri iyi periode, nico gitangira kubwira abana cya kintu nababwiye, hora nsubiramo, utoza abana ico wemera, utoza abana imico myiza. Nico gitangira kumubwira ngo iki ngiki singikunda, iki ni kibi uzakireke, iki ni ciza ugikomeze. Umwana rero akurazi ikintu mama wiwe yanga cyangwa papa wiwe, akurazi principe zo mu rugo, azi ngo umuntu iyo avuze cyane, cyo kintu nigeze kukivugaho, kuvugira hejuru ukamwereka ko utabikunda, atari byiza, si ikinyabupfura, arabyumva. Ako ni akantu gatoya natangaho urugero. Kumwereka ko kurwana ari bibi, gutukana ni bibi, kuvuga nabi ni bibi,
kuvuga gusaba ikintu ubisaba muri iyi maniyeri, ubisaba muri ubu buryo. Iyo ukeneye ikintu, iyo ukeneye ko mugenzi wawe agufasha kano ga serivisi, uramwerekeza kuri iyo myaka, ntago aba abyumva ariko bimusigara mu mutwe. Iyo ageze igihe agomba kubikoresha yararenze iriya myaka, arabyibuka ko mama wiwe yamubujije gusakuza, yamubujije gutukana, yamubujije kurwana, yamubujije kwiriza nta mpamvu. Gusaba ikintu si ukwiriza. Ufite utwo tuntu twose umwana agenda tumenya, nico gihe mbese umuforma, umucura, iyo terme rwose, umucuramo icyo ushaka ko azaba cyo. Agakura azi indangagaciro zo mu rugo, agakura azi za kirazira zo mu rugo, agakura azi ibyo ababyeyi bakunda n'ibyo bashaka, kandi noneho ukabimutoza mu rukundo. Mu rukundo, mbisubiremo, ubimutoza mu rukundo, kuko iyo utabimutoje mu rukundo, abikorera ijisho. Abikorera ijisho, abikora kubera ko hamubona, ariko yaharenga hanze akaba yokora igihabanye na ca kindi. Urugero, atinya gutukana uhawe mwumva, ariko yasohoka hanze ari gukina n'abandi bana agatukana, kubera ko ntabwo wabimutoje mu rukundo. Iyo umuntu umukunda wirinda kumubabaza. Rero iyo uri kumutoza, ujye umutoza mu rukundo, kugira ngo azajye avuga ati sinkora kino kintu kubera ko nkunda mama, sinshaka kumubabaza. Sinkora kino kintu nkunda papa, sinshaka kumubabaza, sinshaka kubabaza ababyeyi. Rero iyo asohotse no hanze, amaze gukura, amaze kuba wa mwana usohoka hanze akajya gukina n'abandi, atinya gukora rya kosa, kuko azi ko nirigera kwa mama rimubabaza, nirigera kwa papa rimubabaza, bikamubera urukingo, kubera ko warakimwigishije, warakimutojeje, uramucura uko ushaka. Muri ya myaka iri kugeza kuri 7, umwana uramucura uko ushaka ko azamera, hanyuma ntabwo ajya birengaho. Nsubiye kuri rya jambo, kumenyereza umwana inzira nziza, azarinda asaza atararivamo. Iri jambo ni ukuri ni rinini, ijambo ni rinini. Rero ducura abana uko dushaka ko baba, kugira ngo nyuma yabwo tutakiri kumwe nabo, tutakiciriranwa nabo, tutakigendana nabo, atari ba bana wirirwa urebesha ijisho. Yajya gukora ikintu akakureba. Hari abana bajya bashaka gukora nk'ikintu, waramubujije ukamubwira ati wenda gukora muri iriya soketi ni bibi, noneho yaje kuyikoramwo agahita yibuka ko wabimubwiye akakureba. Iyo udahari se azareba nde? Kugira ngo rya jambo wamubwiye arifate, umenye ko ryamugezemo. Nuko azajya gukora kuri ya soketi, kuri ya prize udahari, akibuka ko wamubujije ko ari bibi, ntakoremo. Ntareke gukoramo kubera ko wicaye hariya, abanza kuguhindukira akakureba. Ahubwo azareka gukoramo kubera ko warakimutojeje, kandi umubwira ububi bwacu, arabikunda, aragukunda, ni inshuti yawe. Ntazakora ikintu kikubabaza kubera ko ari inshuti yawe. Rero hano twari tuvuze ngo iyi periode nibwo ucura umwana uko ushaka ko azamera, hanyuma akaba ariko azakura ameze. Abatangiye kumenya impamvu mubuza gukora kino kintu, mbere muri ya myaka 0 kugeza kuri 2, iyo umubujije ngo ntakandagire hasi nta nkweto yambaye, ntabwo abyumva nyine, kubera ko abataramenya ibyo ari byo. Ariko noneho kuri iyi myaka iyo umubwiye ngo ntukagende ukandagiye hasi, kugenda ibirenge cyangwa iserere mu kinyamurenge ni bibi, arabyumva. Ntukarwane, arabyumva. Ntugatukane, arabyumva. Ntugatere ikintu hariya ku kirahuri kitameneka, ntugatere ikintu hariya kuri televiziyo irameneka. Icyo gihe arabyumva, arabifata. Ariko kuri ya myaka ya mbere hari igihe wabimubwiraga ukabona ntabyitayeho rimwe na rimwe, ahubwo wakimubuza akaba aribwo agikora, kuko abashaka kumenya ningikora harabiki. Ariko noneho kuri ya myaka iyo umubujije arabyumva, hanyuma akabikurana. Nico ca kindi twari tuvuze ngo nibwo uforma umwana uko ushaka ko azaba, nibwo ucura umwana wawe icyo ushaka ko azaba cyo. Ibi twabivuzeho, uburyo umwana yivumbura, amarangamutima akivumbura kenshi. Ibintu byanjye byose biba byanditse, kubera ko ntago mbikura mu mutwe, mba nakoze ubushakashatsi, nakoze research nyine twa hato na hato, hanyuma bigomba kuba byanditse. Ikindi gikurikireho,
Ushwe kibaye ca kangahe? Reka tureke imibare kandi mu kuvuga imibare nkayisimba. Ikindi nari mvuze ngo umwana kuri iyi myaka nibwo umuforoma icyo ushaka ko azaba cyo, hanyuma rero twibaze ngo kuri ba babyeyi batagira imyanya, baba bagiye mu tuzi, batagira umwanya wo kwita ku bana kuri iriya myaka, bizagenda gute? Nico tugiye kwibaza rero kuri iyi point. Iyi point rero iravuga ngo ese ba babyeyi baba mu mirimo, ba babyeyi baba bari busy, baza basiga abana mu gitondo bagahura nabo nimugoroba, bizagenda gute kuri iriya myaka? Ngahita ngaruka ku kantu nigeze kuvuga mu kiganiro episode ikurikira iyi ngiyi cyangwa nk'iya mbere ivuga ku mirerere y'abana, ukuntu tujya tureresha abana abakozi. Ako kantu ndabizi ko katabanejeje kuko nabonyeho komantere nyinshi ngo abakozi ngo none ngo tuzahagarike utuzi, ngo aba hanze ko nta bakozi bagira abana babo ntibabayeho, ntibareze abana babo. Hano dufite umuhimbo ngo nuko dufite abo bakozi, ariko hari abantu batagira abakozi, abantu bo hanze ntibagira abakozi, ntibagira abatantine, ntibagira iki, barabirerera kandi n'utwo tuzi baradukora, batunze imiryango ndetse bakanadutunga twe tubino. Rero ico ntimucitwaze cyane ngo kugira abakozi, ngo nimba umuntu afite ubushobozi bw'umukozi, ushobora kugira ubushobozi bw'umukozi hanyuma abana bawe bakabyangirikiramo, ugasanga ntaco bimaze, kuko hari abantu baba hanze tuzi batagira abo bakozi kandi n'utuzi badukora. Iyo bazabigenza gute? Twebwe dufite umuhimbo shaho, reka ibyo bintu. Narivuze ngo abantu bajya bareresha abana abakozi, icyo kintu nakivuze mu kiganiro cyashize. Abantu bajya bareresha abana abakozi, ba bana bazadevelopa za karaktere ba bakozi babirirana, nizo karaktere bazadevelopa. Ni ukuvuga ngo hahandi wakagombye kuba umwana areba ibyo ukora, akumva ibyo uvuga, yatoye umukozi niyo izaba iri mu matwi yiwe, uko akunda umukozi amubwira niko umwana azakura ameze. Kandi wenda urebe nka mama wiwe, usanga aratuje aritonze, ntajya avugira hejuru, ntajya atukana, ntajya abwira umuntu nabi, ariko ugasanga wa mwana gakuranye agakaraktere nyine bene ako ngako. Tukibaza aho kavuye kuri wa mukozi wamureze, kuko niwe azi, niwe mama wiwe azi. Ikimenyimenyi uzasanga aba bana badakunda ba nyina cyane, kuko ntibabazi, bahura nimugoroba bagiye konka, bahura nimugoroba batashe bose bavuye ku ishuri, undi avuye mu kazi, ariko za karaktere za wa mukozi umwiriranwa nizo umwana akurana. Aho none niba abana bazakurana karaktere z'abakozi, kandi tuzi neza ko bari abakozi, nabavuzeho ibintu sinkeneye kubasubiramo, ariko nabavuzeho. Rero wa mubyeyi ufite izo nshingano, ufite akazi kandi abana birirwanwa n'abo bakozi babarera, ufite inshingano zo gutaha, kwa kundi nabivuze mu biganiro byashize, ukaganiriza umwana wawe, ukamwoza. Ahantu hambere haba bonde y'umubyeyi n'umwana ni ukoza umwana. Umwana umaze kumenya ubwenge, nyine bano b'imyaka 2 tuba tuvuga kuzamura kugeza kuri 7, kumwoza, kujyana nawe muri dushe ukamwoza. Umwana arakuganiriza, akakubwira ibyo yahuye nabyo, akakubwira challenge yahuye nazo ku ishuri, akakubwira challenge yagize mu rugo, uko wa muanti yamufasha, wa mutantine bumurera yamufashe, uko yamuganirije, uko yamututse. Nico uzamenya uburere bw'umwana wawe. Noneho hahandi akubwiye challenge yagize, nibwo uzikosora, nibwo umubwira ataho kugira ngo ufate ibi ngibi, uzajya uvuga gutya, uzajya uganira gutya, uzajya ukora gutya. Cyagiye muri kuganira, bonde y'umwana n'umubyeyi iriyongera, ugasanga umwana wawe ni inshuti yawe, nubwo rwose mutiriranwa kubera ko yirirwa mu kazi, ufite izo nshingano, ariko nibuze urataha ukamuganiriza, ukamwubakamo ca kintu ushaka ko umwana bacu. Narimvuze uburyo ushobora kujyana n'umwana muri dushe ukamwoza. Iyo uri kumwoza arakuganiriza, kandi koza umwana, bagarutseho bagabo, koza umwana si iby'umugore wenyine, n'umugabo ashobora koza umwana. Ukeneye ko umwana wawe azoba inshuti yawe, wa mugabo we, wa mubyeyi we, wa mumama we, kugira ngo umwana wawe azobe inshuti. N'ubu nyine mbivuze uko mbivuze, nimba ufite umwana w'iyo myaka, umujyane muri dushe, ugerageze uganirize umwana muri dushe, uri bumwoza ufite umutima mwiza, nta mushiha, nta munaniro, nta kumwereka ko urushe, uvuye mu kazi wirukanse warushe. Fata umwana umuhamagare, bano bana b'imyaka 2 cyangwa nyine guhera kuri 2 kuzamura, kano kana kamaze kumenya kuvuga amakuru neza,
hari utwana tuzi kuvuga amakuru no kubaza ibibazo byinshi, azakubariza ibibazo muri dushe kikurenge niho kaza kabariza ibibazo, kuko iyo ubikoze kabiri gatatu kakakumenyera, muza mugera muri dushe ibibazo aba yabipanze, kakakubaza ibibazo, kakakubwira uburyo umukozi amwoza. Ese ko umukozi waza anyoza gutya, umukozi wo kwaza okay, bo ntibazi no ko umukozi ariko yitwa bavuga tantine, bavuga anti, bavuga bene ibyo ngibyo. Gahita kakubwira uburyo umukozi azamwoza, gahita kakubwira umukozi uburyo yamugaburira, gahita kakubwira ukuntu umukozi yamubwiye nabi uyu munsi, gahita kakubwira amarangamutima yako yose. Wa mugabo we ubigerageze, uzobigerageze icyumweru kizoja kurangira, uzompa feedback, uzombwira amakuru. Wa mugore we uri bize, uri okipe n'akazi, uzobigerageze inshuro imwe zibiri zitatu, icyumweru kizaja kurangira umwana yakubwiye amakuru. Ico kintu muzakigerageze, nanjye narakigerageje nsanga ni ukuri kuzuye. Abashakashatsi baba bavuga ibintu bakoreye ubushakashatsi bazi neza. Icyo kintu nameze kukimenya, nanjye ngikoraho ubushakashatsi nsanga niko kintu kimeze. Ni ukuvuga ngo rero koza umwana ni urugero rumwe nari ntanze. Koza umwana wawe, wa mugabo we, ntibisebetse ugasanga nk'umugabo wenda abandi basanze umugabo ahayoza umwana, bazamara bavuga ati nta muntu ukurimo. Siko bimeze. Umwana ni uwawe, ushaka kubaka imibanire yawe n'umwana wawe, ushaka kubaka umwana wawe mu buryo buri emotional, umutwe wiwe, ibitekerezo byiwe, iyegereza umwana wawe. Nta kintu kingana naco, nta kintu wanganya n'umwana. Nico nari mbivugiye, nari nsubiye kuri ako kantu ko kuregwa n'abakozi. Uzasanga umwana toujours azadevelopa caractère z'abakozi, za wa mukozi umurera. Nugira amahirwe azaba ari umwana mwiza, murere neza. Nusha nyine uzasanga afite imico mibi, wa mwana yamakomereza muri yanjyana, uzaba wahiye. Ariko nusanga ufite umuanti w'umwana mwiza, mu byukuri azadevelopa ya mico nyine wa wundi, nubwo itaba yuzuye, nubwo uburere bwa wa mu anti butuzuye, ariko nawe uzongeraho ubwawe, ko hakundi utashe igihe uboneye umwanya, uganiriza umwanya, ureme mu mwana wawe icyo ushaka ko azakubera cyo. Kikintu ko numva kitaye gishira numva kitaye kinshiramo, ariko nzakomeza nkivugeho. Nari mvuze ngo uburyo n'ubundi uzasanga umwana adevelopa imico ya wundi umurera. Ikindi, umwana ashobora kutaregwa n'umukozi, akaregwa na nyirakuru, akaregwa na sekuru. Cyane cyane hari abantu bafite amahirwe yo kuba bafite ababyeyi mu rugo, umwana akaregwa na nyirakuru cyangwa undi mu family uwo ari we wese. Umwana uzasanga toujours yiyumvamo cyane wa muntu wamureze. Hari akantu numvishije ndimo ntegura kino kiganiro, ngo hari umwana amaze gukura amaze gukura, ngo yashatse guha gift mama wiwe, ngo ariko ngo atekereze, yumva bond ntayifitanye na mama we, yumva yifitanye n'undi muntu wamureze. Noneho ajya gushaka umukanseri, aramubaza ati se ko nari ngiye guhereza mama gift kandi ndamukunda, ariko umutima ntunyemeze kuyimuha, nkumva nayihereza uriya. Wa mukanseri aramubwira ati se uriya ni iki cawe, mupfaniki? Aramubwira ngo niwe wamureze, ngo ari mutoya, ngo niwe wamureze. Mukanseri aramubwira ati basi aho ngaho turi bugwane nabyo, kuko umuntu wakureze niwe wiyumvamo, niwe waguhaye urukundo, niwe waguhaye ibyo yari afite. Naho mama wawe ni mama wawe gusa mu buryo buri biologically, nibyo, mu buryo bw'amaraso, biologically, mu buryo bw'amaraso, ariko mu buryo bw'amarangamutima, bw'urukundo, icyo yari afite yagombaga kuguha. Ntabwo mama wawe ari we ugomba gushira imbere muri icyo gihe. Icyo gihe ushira imbere uwaguhaye icyo yari afite mu mutima we, cyane iyo yakwiguhaye umutima mwiza, akaguha urukundo. Ubwo urumva rero urugero rw'uwo mwana, ubwo muntu wagiye gushaka umukansera, ariko umugisha inama ate se iyi gift ko nari nayigeneye mama, ariko umutima ukaba uhanyemeza kuyihereza uriya muntu wundi. Uriya rero niwe wamureze. Nico nayivuze ati rero ashobora kutaregwa n'abakozi, ariko akaregwa n'abandi babyeyi, nyirakuru, sekuru cyangwa undi mu family. Muri ca gihe n'ubundi umwana azadevelopa caractère ya wa muntu wamureze, wa mubyeyi wamureze wundi, nyirakuru cyangwa sekuru. Mana yanje, ikiganiro ko kibaye kirekire kandi atariko narengi shaka. Reka ngerageze ndebe uko ndigihina.
hanyuma reka dukonkiriwe gutya. Uyu mwana w'imyaka guhera ku myaka 3 kugeza kuri 7 cyangwa 2 kugeza kuri 7, ni ukuvuga ngo iyi myaka iyo yayirangije aba amaze gufata package yose akeneye izamutunga yo mwabo mu nzu mu rugo. Ni imico, ya mico yose, bya bindi byose mwamutoje birahagije kuri we kugeza ku myaka 7, system irifunga. Yamara kwifunga rero wa mwana agakenera gusohoka. Iyo akeneye gusohoka rero ahita ahera kuri ya myaka 7, uzashirebe uzakora ubushakashatsi abana b'imyaka 7 bakinira hanze, ntibaba bagikinira mu nzu, bahita batangira gukinira hanze kubera ko bakeneye ku explora, bakeneye kumenya ibindi bintu bijya bibera hanze, bakeneye kumenya abaturanyi bameze gute. Ibyo mwabo biba byararangiye uko yabafashe kuraho kurahagije kuzamutunga. Nimba ari kwiza ni byiza, nimba ari kubi ore wako mubyeyi, umwana wawe ku myaka 7 system izaba yifunze, ahita asohoka ajye ku explora hanze. Rero tugomba gukoresha imbaraga zose ku myaka 7, tukaba twaramuhaye full package y'ikintu kizamutunga cy'agaciro. Reka dusoreze kuri aka kantu ko guhana umwana kuri iriya myaka, niko ngiye gusorezaho. Iriya myaka ntabwo umwana akeneye gukubitwa, hakenewe kumubwiza ibikorwa, kumubwiza akanwa, kumubwiza urukundo, kumubwiza affection. Hanyuma wabona kamukomeje kugira amafuti, ari nk'ikintu wamutoje ukamubwira ati kino kintu uzakireke, ukabona nta kiretse, kino kintu uzakireke. Ku myaka yiwe 6, 7 ushobora gufata akanyafu kamukubita, kubera ko umukubise iwe mu mutwe we hahita hiremarika mw'iki kintu, ahita avuga ati yewe ka kantu bambujije tiyo ugakomeje ushobora no gukubitwa. Mu mutwe we hahita hiremarika ako kantu ko iyo ukomeje gukora rino kosa ubona kubitwa. Wamukubita ku kanyafu kamwe kakamubabaza, ahora agatekereza ka kantu nakubitiwe, noneho bibaye serious bikaba ngombwa ko nkubita neza, kuko azabona abandi bantu bakubitwa, abandi bakuru we benda bazakubitwa biri serious. Bibaye ngombwa ko develop ako kantu gakubitwa neza, sino babara. Wa mwana iyo ari umwana ufite ubwonko buzima ashobora kurekebisha agakura akora ikintu gikosorwa n'amagambo, gikosorwa n'urukundo, gikosorwa n'ibikorwa, ariko adakubiswa. Ariko iyo bibaye ngombwa ucishaka nyafu kugira ngo amenye ko ka kantu agakomeje ashobora gukubitwa. Reka ndekera aho ngaho, iki kiganiro kigiye kubakorera bikire kandi sinabishakaga, ariko reka turekera aho ngaho, tuzakomeza tuvuge n'ibindi. Ariko kubw'uyu munsi nutwo tuntu nashaka kuvugaho, nuko muri iyo myaka aribwo umwana umuforma ico ushaka ko azabaco. Hanyuma ushobora kumuhana ariko utamuhanishije inkoni, kuko inkoni si ngombwa. Umuhanisha umwereka uko agomba kubikora mu rukundo rwinshi, hanyuma umwana akamenya ko n'agakoni gashobora kubaho, ariko bitari gukubita umwana kugira ngo umuhahamure. Urukundo rero rurakenewe, bonde y'umubyeyi n'umwana, affection maternelle, affection paternelle ni ingenzi ku babyeyi bose. Murakoze cyane, ndabashimiye aho twabanye muri iki kiganiro uyu munsi. Numugisha mu kwatura neza nk'uko bisanzwe, tuzajya twatura neza mu gihe c'uburere bwose, etape zose z'umwana. Ibyo byose ubikora watura amagambo meza ku mwana, umuganiriza, umusengera, hanyuma umwana agakora neza. Ndabashimiye abo twabanye, nakagaruka. Hanyuma mukomeze mubane natwe, mukore subscribe, share, comment. Icyo wumva, hari icyo wumva ushaka ko twakongeramo muri iyi myaka 3 kugeza kuri 7, wakitubwira rwose. Hanyuma ubutaha tukazagaruka tubisubiramo twongera, kugira ngo turusheho kubaka generation nziza kuri twebwe, nziza iruta uko twebwe twakuze tumeze. Murakoze, Imana ibarinde.